Venega Festival que le también hemos hecho más de ser. Alamai ne Mr. KYF kilang do naman ready. Pinso kimi sulang nunji pumanang duntan. Ni da ka theng no sing hong duntan lo yo de. Pinso kimi nai chong wai dun let di phang lo de ho jo. Da theng no sing hong duntan lo ni tumi. Jo videographer sa tum ta do hala news channel la tum ta do ka chong wai de ni tume kumasi video ken dun theng ma chong wai de ni tume chong wai de la ta do yo de kan cheng bo de la so video ke la ke KarbiAnglong kor jang tum phan de la ke ho Mr. KYF long kan an si resomar ar ji kilang me manang lang do non de sam de la ke sam bi I am from Guwahati, Assam. Samu I'm 21 years old, currently pursuing my bachelor's. san la lang me sen se ma Nilimen thare sar singhan se niliata lake ningkaning kora ini lape nili kiwang lape nili ningka sing samnai nili mahang ke dingarong umram so dimasa dimasa asor de ho dimasa asor lam na ning je thek big day confident big ho pen nge confident I'm your contestant number 16. My name is Jersong Ongbi and I am 22 years old. oh awe Currently, lo hang I'm jo working de as ho an assistant teachers and hang jo I'm a ja lo fitness lo ki po ma influencer. ye jang la war do ba My name is Kichari Penjongzi. Munit ako kadur chelar hektiap lodang de halabang so Kichari ke thangna tali. Sipineng labang so ing ding thoke praisi Karbi lo sim so rong ase katalona lang ngache kongun man pen ke do ke theke ding pen ke chenglok pini bang so rong ase along. Alira champa nangela non kadu kabe sarpi sarpu akle mangkhar riso ijak la pen dat pini bang so rong ase along. Ilu tumphan nagang thong nagang sai dun man pen ke do krung sai pi krung sai ko la pen mekar don so dan phan suta meng nili in pen ing ding thoke praisi Karbi lo sim so rong ase kadong kapa jele ke kadong ado Nili heka cinghon lapen jutang jupat lamet lamjong lapen nim rokom Dhorom puji ka cinghon apang puni lapen thari windom teron oh lapen window nili ke bang mijang kar window vlogs sagade window vlogs youtuber lagi BA Priyangneng adim lagi Rabindranath Tagore University Khojai Rong Setialam window vlogs pinang bo window vlogs pinang itu ke Hello. Hello. kalau hai nang nage Window. window ma yo window vlog supporters dopi yo de yo I am Minister Timu, your contestant number 18. And tonight, I am proudly representing diverse and vibrant communities of Singason constituency, wow residents of KI Timu. My motto in life is to be confident and never giving up. And Aje lang may believe pigde in lang yan, being aje lang may piga. confident and never giving up. And Kara, all of kara. people present here right Ekdom, now must peleo. practice true respect Anh tu and đại er job become chate lage. confident and never giving up. Today you're a learner, but tomorrow you will be the leader in this beautiful world. wow My beautiful Listen, judges and my lovely audience, first of all, I would like to thank the organizing teams and for my respected judges for having me this opportunity to introduce myself. My name is Sergeant Kronihang and I am 21 years old young man. Nilimen thare birson teron nilirong lakadak performance sing orang rong pen lapen nili ke claim masai lake cook mate kitun ke dang asai si nili guardia rong supilong claim pan bo oh kerja lapen lagi nili mata yutu jok hong lo jalo de sai bima cuy tanah tun kita lapen ko nili lagi kemang Oke, ngidam style lang may pigde lagi Pardon Tralangso. Good evening to our respected juries and each and everyone present here. And thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Song Zakiri Inti. I am your contestant number 5. I hail from the beautiful place Tarabasa. oh tara I am basa so currently pursuing Bachelor of Science, 4th semester at London College. na isa po ba okay My hobbies: teaching, traveling, listening to the motivational speaker, and modeling. Pardon Talamso. wow sa thay pigde lagi sa thay oh A warm good evening to each and everyone, respected judges, the organizers, and to all my jury members. I am
graduate representing from West KarbiAnglong, Boy Talangso. โอ้ไว้ที่เราโซ่เด้ Tante, itu ni thanga jutang jubara posi nili ni piala mi sini ngepala penili ni pin alam han jutang jubara family cing hon pik posi nili ning jod dong sini nili lam ning jeji ni piala ne cing hon chna apramsi kadok khawe inung we nadak nagas dong dun salpi salpu akli mang pha kedawan phan same puthot nani tuma phan sengkan kimi made ingdeng phoke bresi Karbi resolve so wrong as a cardom, Nampajoligo, Cardom, Lavin Putot, Pinungwe, Lada, Razikime Katipatelong, Man Pinket Hinai, Lapin Man Penkan Pinai, Kangprung Kansai, Akihai Pia Tumapan, Nili Ninga Plong Balang Itum Summit, Chorolo, Lapin Nili Chipachini Apran, Nili Kachuro Kangtu, Nili Ninga Plong Balang Ituhan Choro Nangi, UKYA, Mate. United Karbiyouth Association. Alang litung aphan, lapu sona jai mek nang keban pialang litung aphan, juroik nang ji. Lapen puthot nili angko ningje thulang. Nili daralang soalong mare Karbi. People holalong nili ning kang sama satai protila dakhango rules and something inti. Athi litung ko people ning kang sam punili ningaklong no katithan. Athi rules and something inti litung a father of nation puta cholo. Litung stami alang liphan man peng chipi wek nang ji. Rules and nothing to get joy nisi, Pinilitum, KarbiAnglong district along. Lasi, Apransi, Niliman, Thare, Babusor Rong Pub, Nilikewang, Monsing in Tiarong, Langalaya Clam, Lapen, Nilikaiki Clam aside, Lun Karju, Lapen, Kikan, Lapen, Jilpoji Pipen Kachan Kachimu. ลำนี้จะเท่กว่านี้ลำนี้จะเท่เป็นเองเลย confident เป็นปีนี้เอาพูดจอกเลยมันไม่ระบบเป็นเอง Pardon, a very good evening to our respected jury members and all the beautiful audience. I am Rohit Inghi from beautiful town of Difu, KarbiAnglong itself. Recently, I have completed my Bachelor's of Arts from Difu Government College, and currently I am serving my state in Panchayat and Rural Development Department in Silchar. I am 22 years old and I'm very passionate about anything doing in my life, which make me a better version of myself. My name is Binwade Margan. I'm from Langin KarbiAnglong and I'm 18 years old. As my father is Boro and my mother is Karbi, I strive its heritage and long-lasting culture every day. I have an everlasting passion for dancing and performing as a professional dancer. I speak fluent Boro and English and alongside with a little bit of Karbi. Karbi alumni as the Pasamtek. Oh, Karbi lam thek de, Karbi lam na thek. Kardom Taralamso. Wow, chong de la chong de li. Apransi, Piningwe, Ingdeng, Pokebraisi, Karbi Risolimso, Rongaje, Apuna Chak, Chokli Matare, Gangkung Gangsai Konji, Abangku, Laben Abangti, Laben, Howard Dimben, Chitang Machinghon, Karbi Aratkedo Arapan, Apransi, Ingdengs, Pokebraisi, Karbi, Risolimso, Rongaje, Kardom, Pachuriglo. Kardom! Kardom! Nilmen, Thare, Chung Hong Terang! Wow, viral boy, YouTuber de la Nilmen, Rung Lugor Singhason, Ahawar Pen. Oh. Lapen, Nilini Kiham, Kilun, Lapen Kikan, Lapen, Bitang, Karbi, Chitang Jubat, Lun Lam Tumo, Lapen, Binteng Support, Ansuse, Amsong Kirung Ponje Panili, Kaiki Kabori, Lapen, Nilini Kihango. Nasi, Lapon Chipachini Kansi, Nililampe, Riponi Cheklo. Kardom! Kardom Taralangso. Kardom. Apransi, manpeng kido, kangkung kangsay kihayatum, lapen, labangso ajay megalong alira chang nang ipido na tunduan apan, ningak longpen, ingdeng pokebraisi, Karbi risunim sorong ajay kardom nang pajiro, kardom. Kardom de ho. Nilimen thari longkiri teron, niliarta, ningkani ko erapho. Nili kewang borjan hawar pen, nili kachari ang ding laki graduate Bokajan College pen. Nili Mr. KYF lang ang supedirun, piningan ningkan proxy lo, i-check pen, piningan pen. Oh, never give up, never give up. Ati Mr. KYF amana peng laki, jidang jubat pindeng support, lamet lamchong pen kachira blog amana peng posinilita, ahok pen akari, do pinong. Mesen lo.
Lasinili, Mr. KYF Lincoln Trok, Remdet Abhida Nili in Conte Ate, Bitikam Chokum Kipualam Tedo, great thing, take time, be patient, never give up. Oh, never give up. So I believe and hope there will be a good day ahead for me too, which I will achieve something great in my life, that I could bring smile on my parents' face and make them feel proud. So I'm here once again to be a part of Mr. KYF 2025. Gardong! Today, KarbiAnglong live atum penyo day jo by dak se ke nice bitan live anta nige video selam do video ko tu ni ka coba anta ne phodun de lo mang live fian lo yo anta ko anta never give up pajalo ti api apa ta me bidun ko yo sono arje lang me o ma Ding tepen tong arje lang lang me pik pikan invite don let do day invite don let pa pusi oh ai lo le tu me yo mat a thing no si chong hong don prong prang lo lang me pik di lang me pik ni chong vai tu ne lo nan tu me chong vai tu noi pinia video ke okor jang tum phan cho mo pena miss ke KYF video bai risomara tum phan lo ke lang don sik pik lo mal ho lang don pame no de ka chichi de tu me We are going to proceed to the second round of the arji lang me nai tu me chichi de tu me ala pinso tu me mo pena miss ke KYF lo me chichi tu no Nili inspiration alam po idam ji pulote lagi nili pinili po ate nili pan bihek thi hek pen sitame nili pan nangkilana nili kiso kisung hut pusitame kiceng si nangkilana nili pinili po nili nani nana chor le dong lut nane jokhom le cho pusitame nangkilang don cheng ke nili pinili po laso potusi nili puthot nang po ikulo nili inspiration ke nili KarbiAnglong ke nili pinili po hendo. Our question is towards contestant number 2, and the question is, if you have to choose between money and fame, what would you choose? Thank you for the question, ma'am. In my opinion, money matters the most because money is what we live for and what we earn and what we work hard for. At the end of the day, if you don't have money, then it does not matter how much happiness you have. As for me, it's my opinion. And as for fame, you get fame just because you try hard and you grind for it. That's why you get fame. As for money, when someone tries to work hard in their life, that's how they get the money and the fame. But I think it's not necessary to choose between both because why not have both money and fame? As for many celebrities still exist out there, that's their goal and that's their inspiration, and I believe in that too. Thank you. Rumpan bergaul sejumlah masih kurang lalu. Itu kan Nagata na nang kaci ke kopi na. Lani di kaci pindeng lagi Karbi rejo pindeng sendiri. Ini nak yun anpen ci pindeng pon. Kamu nang di kemang asal kaci hal kopi kau yang ke. Di dia kemang lagi Mr. KYF Karbi atari apuna caki coklim la sendiri pindeng pen sampai singkat video sabang sohong dan kamen jauh. Nang di jauh si pindeng udah terute. Karbi rak kopi lah. Aprang si Choroloser nang inilipan na bangso alam Pedikar Jupanapot Lili Jong si peneng may labangso Mr. KYF Indeng Trok labangso ikan surih nilai koy rapolong labangso Mr. KYF Apuna Chaki Chok Hai Pondero Protang Kedi labangso Karbi aranapan angso se nili timesena nong nam kewanji pa nili bor easy tapi nila bangso perform long high det pusami nili angso se akang tu yang deng longan sa minili deng kam chiyo don pen imina piling son pot ilami ki sa minili patang pen ili Karbi akaya panong me banji tapi na first time nili pinang asidando na uwe tong patame acham kime alir kime patang pen nili chirap chito dunji tapi na first time non kibangji uwe pini tong patame nili judan jubat lamet nam chong pen nili unan kithe ka kora ke chirap chito dunji tapi na first time bangso UKYA United Karbi Youth Association
kita keding labang so ada tay na kaman ketong pata may nilijong si pinengri high pondet pulo tangke arang itu malong nili kita kason anke chirap chito pen sa labang so Mr. KYF noni prang ebang jilan so say prangon tek bom je pandi kita make chirap chito dun jip nili ninga klong pen ang chita kang pardon laso question may prepare for basic bang monde nili ka chali ang labang so KYF komentu ningkan si doceng lapen KYF komentu si doceng malapen konar na to de Tidak bang ke ini bang itu 1959. bisa gading ya Ini bang ke Karbi Club. Oh sorry, Difu Club. oh kalang mga lima comment sama thano no de rada tu Sorry, Karbi Club bukan. oh tande question arjuta nison ni claim la pada masi claim la pura sa awe eking fuai du grui mo ala ada masalah question में da question hard mula oh awe lo kilang silang don me sen cho de If for one day you become the CEM of KarbiAnglong, what would you do for the society? firstly I will stop the corruption oh yes question na bang ke dong si CEM cuman lo te pilo claim ni today I'll bring harmony and peace in the society oh yes thank you public tumi pu do ne hemprek man velo ma ta hode club rong ni hang long ko pulo ki bicheng eta hode okay chini ne ta hola bang okay it's alright chini ne to it's alright So today I'm showcasing myself as a character of Karbiyouthfestival. So I'm wearing seleng along with leg penkera, and this is hanape, and this is Karbiyouthfestival. okay Arong sir. Minit isiang bong la nga chipinde maputa pati hegan tan hejo Sorong sir. Ili pala person jumesen alam tina kar jupa na pot. Asi nili bini labangso ingeng pokebra si Karbi Risunin so rong aje apuna sa chokle matari kangkru kangsai along nili na chipindeng mate na chipate na pindeng lalo nili la nili pulong na chipung lake puhu lapen laku nili nu ngana lake wajaru ani lapen te labangke choi hong thor nili paisine ke thak 1 kilo oh wow labangke jimpa lapen lapu nili kecebek labangke jamburong lapen nili otigong labangke chiniklo athak labangke bongpro lapen nili la neche thokalong kecebek ke hakoko rupale iklo asi nili lan hanesi nili lampe ripiceklo na iso ro uli phato bile tempe nili kachintang lake seleng asi Okay. bedok hasar okay la na ga chipinde nga seleng ko bipo la ma ko re ka ti hegan tan hejo Chorolo sir, potat kushana karjupa. Nasi labangso aseleng amang tueko laken mon owe kimi mate mon kapinsong mi labangso a designing lo nasi ni lanthan nasi ni lampere pinchega. Is beauty important? ARJ give me important ma. Thank you so much for the question, ma'am. I think that beauty is a factor that may persist in a human being in the form of physical appearance or in the form of inner beauty, be it the confidence, their personality, their manners, their communication, and their behavior with the person and the surroundings. I believe that beauty resides in a person's personality more than their physical appearance. That's it. Rong hang Karbi Klabong pilo biceng Joro partek losan nili pang apuson afsiki dalam tinangkan jupon theka pot litum rong mi hang long kibiceng pulote lake labangso rong aje
1974 mate paro khaisir kebra troxy kebra free and inkansi wa ahoda kare difu KarbiAnglong kibilo Karbi risonim sorong aja. Okay. Final round long ke liye tuna tum lo aning che kluk kluk klak klak ko bano la video long men te di reality se arje lang me de ni tum ga du men se thek long lo po arje lang me pik pik ho second runners up tau de Contestant number 25. second runners up first runner up lo tau de ho Guests present, Mr. KYF 2025. First runner-up goes to contestant number 14. Lasi, pinning Mr. KYF 2025 along. Kacipai pon Abang Bru contestant number lagi Asam lo, halang gua langsung. The winner is contestant number 24. Jong Terdi. Mr. KYF lo de la Mr. KYF 2025 Kena lo? Okay hai, sa harmony be, alang kita kurang sayi lo, alang kita asta me hong jai. Thank song ke baik pasal cuma grade lo. Mr. KYF ve chong hong si long pe ho ke long ba to ka chiru thu bo wa la yo ka chong hong lo ne pinya video ke puan me lo Mr. KYF ta thek long lo Mr. KYF 2025 ta thek long lo non ye me ke jang nam bo te ho la pen jong se la poson mesen na video lang ji vlog te ni le channel non ma subscribe hin non la so video like non share non comment non de ho bye bye